U ovom videu ću vam pokazati kako rastaviti Samsung Galaxy Grand Prime. Tečan model je SMG530. Prvo ćemo gasiti mobitel. Skinemo poklopac baterije. Izvadimo bateriju. Memory i SIM karticu koliko je unutra. Zatim skinemo poklopac na konektoru displeja i otkačimo displej, odnosno konektor displeja. Sljedeći korak je odvrnuti šraf. Pošto je na ovom modelu touch lijepljen, odnosno display komplet na ivicama znači zalijepljene sa kućištem, prvo ćemo malo fenom ugrijati da ljeplo popusti. Grijati otprilike 5 minuta. Zatim pažljivo alat zavući između kućišta i displeja. Ja nisam grijao 5 minuta jer koristim malo jači fen. A koliko koristite obični fen, slobodno ugrijte. Nemojte ni previše, ali 5 minuta bi bilo dovoljno. I ovdje treba otkačiti žabicu. I ovdje. Samo prođemo, znači, kroz ljepilo da ne bi ostalo. Evo ovdje ljepilo, vidite.
vidimo standardno vibracija, USB konektor, čitač SIM i memory kartice, konektor displeja, prednja kamera, zadnja kamera, proximity senzor i slušalca. Sad ćemo sve to otkačiti prvo, znači konektor skinuti, tu, kamera odlet, ovdje blic, ploču dole drži mala žabica, vidite, znači samo polako, piceta, pažljivo ovaj flet da ne otkinete. I zadnju kameru isto tako, znači konektorom pažljivo. Konektor baterije, NAND memorija, procesor je ovdje ispod. A ovdje se vidi ovaj malo ronio. Što imamo ovdje? Vibracija. Klasično. Ima šupljina, zavučite picetu, odlijepite. Zvono. Zvučnik zvona. Ovdje ima žabicu. I ovdje. Znači ima ovdje žabica i ovdje. Skinete. Znači tu je konektor za vanjske slušalce i zvon. Ovdje slušalca i proximity senzor povezan istim fletom. I jedno i drugo je zalijepljeno. Znači pažljivo.